ассалому алайкум ҳама тамошобинон, ман Самиев. Умед шумо бошад дар канали Вмаств қарор доред. Чӣ хеле ки шумо дар аввал фаҳмидед, дар ин навор гап меравад сари ҳаром будани гӯшти хук. дар видео шумо барои чӣ ҳаром будани гӯшти хугро ҳам аз назари дини мубини ислом ва ҳам аз назари илми ҳозира мефаҳмед ва боз як чизи дигар шумо медонистед ки дар дини христианӣ ҳам истеъмоли гӯшти хук манъ аст. ҳама инро ба пуррагӣ метавонед дар давоми видео тамошо кунед. рафтем. пеш аз ҳама гӯшти хук барои он ҳаром аст ки худованд ин гӯштро барои мусалмонон ҳаром гардонидааст ва мусалмонон бояд ба ин амри худованд бешаку шубҳа итоат кунанд. саволҳои барои чӣ чароро надиҳанд. дар он чӣ ки худованд манъ кардааст шубҳае нест ки дар худ ҳикмате дорад ва фоидае дорад барои ҳардуи ҷаҳонҳо. аммо уламои дин ва табибон якчанд хусусиятҳои гӯшти хугро муайян карданд ки айни ҳол ба шумо мефаҳмонам. хук аз ҳама ҳайвони касифтарин буда ҳар чизе ки аз пешаш пайдо мешавад аз он ҷумла саргин ва гӯшти бачаи худро низ мехӯрад. хук гӯшти одамро аз дигар ҳайвонот фарқ намекунад. аз ҳамин сабаб се хук метавонанд тақрибан дар 3 соат як одами калонро хӯранд. астағфируллоҳ бугӯе. одам ва ҳамаи ҳайвонҳои дигар арақ мекунанд ва бо ин тарз тамоми маводҳои зараррасон ва нолозимаро аз бадан дур мекунанд. аммо пӯсти хук ин хусусиятро доро нест. аз ҳамин сабаб моддаҳои зараррасон дар гӯшти баданашон ҷабида мешаванд. гӯшти хук аз гӯшти гов дида серавғантар аст. аз ҳамин сабаб инсонро ба фишори хун гирифтор мекунад. ҳастанд вирусу микробҳое ки танҳо дар хукҳо дида мешаванд. хукҳо ин манбаи асосии вирусу паразитҳо ба мисли вируси гепатити Е, вируси непах ва вируси менангл ҳастанд ки ҳар кадоми онҳо ба саломатии инсон зарари ҷиддӣ мерасонанд. хӯрдани гӯшти хук шанси шуморо ба гирифтор шудан ба касалиҳои қалбӣ, диабет яъне ки қанд, артрит, остеопороз, касалиҳои алсгеймерӣ, астма ва импотенсия зиёд мекунад. хук дар худ зиёд гормони афзоиш ба забони русӣ гормон роста дорад ки дар тарзи ҳамоҳанг кор кардани организми инсон тағйиротҳоро ворид мекунад. аз сабаби зиёд доштани гормони рост яъне ки гормони афзоиш хукҳо метавонанд ҳамагӣ баъд аз 200-ум рӯзи таваллуд шуданашон зиёда аз 100 килограмм вазн гиранд ва дар зери таъсири ин гормонҳои бегуна дар бадани инсон равандҳои патологӣ рух медиҳанд, аз он ҷумла фарбеҳшавӣ ва зиёдшавии омӯзҳои хатарнок. хукҳо дар бадан вируси трихинелло доранд ки ҳатто дар вақти пазонидани ин гӯшт дар ҳарорати баланд ин вирусҳо зинда мемонанд ва баъди истеъмол аз чунин гӯшт метавонанд ки ба бадани инсон гузаранд. дар байни ҳайвонот беҷуръаттарин, беҳаётарин, беномустарин ин хук ба ҳисоб меравад ва касоне ки гӯшти хукро истеъмол мекунанд номуси мардонагиашонро гум мекунанд. ин аст аз назари дини мубини ислом ва ан ҳамин чизро мо метавонем мушоҳида кунем дар мардони аврупо. хӯрдани гӯшти хук на танҳо барои мусалмонон манъ аст, инчунин барои яҳудиҳо ва насрониҳо яъне ки христианиҳо низ манъ аст. чуноне ки дар библия второзакония боби 14 шери 8 барои фаҳмотар шудан ба забони русӣ мегӯям. библия второзакония глава 14 стих 8 омадааст ки гӯшти хукро нахӯранд, ҳатто ба мурдаи вай даст нарасонанд. аммо чуноне ки аз зиндагии рӯзмарраи худ мо мебинем, кам ҳастанд насрониҳое ки ҳамон чизҳое ки дар китоби худашон манъ карда шудаасту нависта шудааст итоат кунанд. дар ин бора чӣ фикр доштанатонро метавонед дар комментария нависед. дар қуръони карим бошад дар сураи 6 яъне ки сураи анъом ба забони тоҷики чаҳолпоён ояти 145 дар бобати ҳаром будани гӯшти хук чунин омада шудааст: бигӯ дар миёни он чӣ ки ба сӯи ман ваҳӣ фиристода шудааст ҳеҷ чизеро ки хӯрдани он барои хӯранда ҳаром бошад намеёбам магар он ки мурдор бошад ё хуни рехташуда ва гӯшти хук ки ҳар оина нопок аст. بنابراین همه احکام الهی حکمت دارند اگرچه حکمت های اونها را ما بدانیم یا ندانیم. به هر حال علما
در بعض موارد بعض حکمت هایی که برایشان آشکار شده است، اگرچه در این ضمن صدها حکمت در احکام الهی است که برای ما و شما و برای علما آشکار نشده است. بعض حکمت ها بیان کردند. درباره گوشت خوک را چه حکمت است که خداوند متعال حرام قرار داده است، امام رازی رحمت الله علیه در تفسیر کبیر می‌فرماید که هر غذای را که آدم استفاده میکند، خاصیات همون غذا حتما در خورندهش، در کسی که استفاده کننده همون غذا هست، در این انسان هم پیدا می شود. می فرماید که در ترکیب گوشت خوک، در خودی خوک اصلا خصلت حرص هست، حریص هست. حرص از جمله صفتهای مذمومه و بد هست که انسان مسلمان باید حرص دنیا نداشته باشد. برای اینکه این حرص خوک در خورندهش تأثیر نکند، خداوند متعال برای نگه داشتن مسلمان ها از این صفت بد گوشت خوک را حرام قرار داده است. یکی از حکمت هایش. برای همین میبینیم که کسانی که گوشت خوک را استفاده کردند یا میکنند، اونها نسبت به کسانی که گوشت حلال استفاده میکنند در کسب دنیا، در جمع آوری دنیا حریص‌تر هستند. این یک حکمت. اگر خطا نکنم، حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه در کتاب مشهورش حجت الله البالغه می فرماید که یک زمانه خداوند متعال بنی اسرائیل را به خوک و میمون تبدیل کرده بود. برای همین خوردن گوشت خوک را برای مسلمان ها حرام قرار داد. بعضی از علما هم عجیب نکته فرمودند که یک خصوصیت دیگر در خوک هست که هر کسی که گوشت اون را استفاده کند همون صفت در این پیدا می شود. نسبت به تمام حیوان ها به غیرت ترین حیوان، به حیاترین حیوان، به ناموسترین حیوان خوک است. کسانی که گوشت خوک را استفاده میکنند، ناموس عائله‌داری از اونها کنده می شود. برای همین است که خداوند متعال مسلمان باید ناموس عائله‌داری داشته باشد، این را برایشان حرام قرار داده است. علاوه بر این گفتم که صدها حکمتی که ما و شما از اون آگاهی نداریم. به هر حال وظیفه یک مسلمان در قبال یا در رویارویی با احکام شریعت این است که هر وقتی که حکم الهی آمد به چون و چرا به اون عمل کند، جستجوی حکمت نکند. چون که ما بعض احکام و قانونهای در شریعت داریم که از دایره عقل بیرون هستند. همه چیز را به عقل سنجیدن و بعد عمل کردن این دینداری نیست. مثلا در بالای مسح میکشیم، با تگ آن ره میگردیم. چیزی است که عقل قبول نمیکند، باید به تهش مسح کشیم. برای همین یک حصه از احکام دین اسلام از عقل چی هستند؟ فراتر و بالاتر هستند که این را وحی میگویند. و فکرم قسم بیشتری از مسلمان ها میدونند که خوردن گوشت خوک حرام است، اما قسم بیشتر دیگرش باشد نمیدونند که برای چی. وقتی آن رسیده است که ان همین چیز رو اصلاح کنیم. اگر هر یکی از شما تماشاگران عزیز ان همین ویدیو رو با 2-3 نفر از شناسان خود روان کنید در ایمو، واتساپ، وایبر، باوری دارم که صفی چنین نفر رو کم می شود. در اینجا باشد ویدیو امضا رو به انجام رسونیم. با شما بودم من سمیع امید. به همه برای کار در پناه الله. خیر تا بازدید.